Impal International Airport ng sinong tilpungani makairam taba matamadu aida masak khang ba posak amana koi pai pai dong laibadagi mi pai na airport asida flight taba masung flight paikat pa pung khara leblore hinam asida pawdam ama Ekon hosi leisure home asi Impal International Airport ani Impal International Airport nga sinung thelpung ani makhairom taba doi dagi khoigi masak khangdaba drone gumba anungba unidentified flying object ama Impal International Airport ki area da koi pai pai don leibe dagi masina maram oraga khoigi airport asida flight tarak pa amusung airport asidagi flight take off toba asi temporary oina athingba thamkhre flight tarak pa amusung flight take off toba athingba thamkhre sanum oraga Kolkata amsung New Delhi na singbadagi Impal International Airport ta ga flight ani hojik phawada khoigi Impal International Airport ta ba yadabdagi manak nakpa Guwahati gumba khoigi airport singda landing tokre habagi paw phangi loina na Impal dagi Delhi amsung Kolkata na singwa tong tong be station chakda flight kya amsu hojik khoigi Impal International Airport ta hojik take off to ba yadadana panduna leiri orally film simum oraga khoigi passenger singi family kya amsu hojik mi paina phawdagi hariba Impal International Airport mi kya amsu hojik saista leiri Lady Sing Simarukta Marakta Quigi, Manipuri Masaknaraba, Quigi film artist Habatara, Quigi Archikakusu, passenger singing family singing Marakta Yauri, Maka Unaduna, Maham Suto Anton, passenger family singer Unaduna, Quigi, passenger singing family singer Makadigi, Quigi, Uhoba, when a Tenohoba Quigi, Podom, Krataminasi. Tasina aigi chanu pije ngasi je Imphal to Guwahati pagadabne masai pung ai thilamade pung ama doi tare aduga flight na pung ani dagi ne na ai chakrobi ning aduga hojik phone tore aduga papa ai paidri leiri na aduga inu yajubo na pung sai pung ani pagadabi chanu pidana paidri kamai tawbono na ina manga tare hojiko paim de kadabono kamai tawbono na hangnar kanda ai di sum flight ke sum technical problem lebra amam tawira khalure adu oramdre si airport Manipur international airport ni hariba international airport si drone ma paisalaga even landing to hold hundred flight hundred out Calcutta like but they take like money hundred I see the packet in the packet tramta. See, I'm so threat the government should take very seriously. See, I'm thinking over threat when it's state even she concerns the airport concern or what do she sugum the matung not talked about even state government as sugum was I'm not going to talk to see I'm sending I'm not see no ticket not the pakaning I must actually to poche aduga drone is a drone command of Uzubo pilots I pilot to see the pilot the pung humari pipe drone is a home pipe drone as a common drone is on the coming is aduga airport authority makiti Hoji moi ngatung yengi si ngatang yengi je na hairi ba adu ni tawri je ngai ri ni ko tawri je sai din angang sing ju manung dole pakhat na angang sing ju kai no tawri se na Impal International Airport ki maketi airport ki authority ki maketi ga tare khoi gi passenger ki family sing da kari clarity leina ba kari wafam khongdrok pa lei hoji phawdi kai chu thudok pa wafam leite adu tawbu do moi min manga tara di kitang yengbion main hari yam nungai ta ba phawe irang siga kamai tarong da gen khan bada nungai ta ba aduga mathakta su drone ni hai amai hai par lai bisida sum isa da sarang na bam phaw do mai tawe yam thina su late oirabni na kitang moi update haidi passenger myam haidi ngai nari ba guardian myam thing da kitang announcer kitang tawbiraga di kitang khra nungai ga dawni adu hajubodi adu tawbana tabani na thoidongna yam thina nungai tabdi phawe flight kudimak da loin delay taw leirabni na engonda nungai tab phawe mayam da su noin guardian myam da su nungai tab phawe si airport authority da su ke haitare kitang update oidabra ina khalle ba ayo khalte Akhoi hariba unidentified flying object asinaram oraga Impal International Airport flight taba amsung flight pai bida athingba thamki asinaram oraga akhoi passenger gi family sing da yamna nungnangba amasung yamna nungai tawa haitari yamna awaba adugumagi kano duni film duni haju ori basi aduga loinana asigum thodo asi Manipur da han boina thokpa dugum thodo ama oina longna bog loinana akhoi Impal International Airport have international airport amada asigum ba akhoi basa khangdaba object amana koi pai pai raga akhoi miam disturbance piba maroina akhoi flight pai ba amsung flight tarakpada athingba pian apan thon masin maram oraga akhoi passenger gi family maroina passenger Kangu da pidi bak kudong sada da awa ba kya si kon na ba khoi ki airport ki market gi maroina khoi gi Manipur lenga ki umsun center lenga ki marilin bo authority na akan ba yamna proactive role am loduna asugum ba kudong sada ba sing asi asukuina
नुंथिल की पुंग अनि मखाई दai थोलक बा थोदो सिना हौजिक खोइगी नुमिदांग तासला वा फावदा हारिबे इशु सि लोसन ngam da si ba खोइगी लाइवक थिबनि हा ओहम सिंग अदनि फोंदों रि बसी मरम अदना खोइगी इम्पैक्ट न्यूज के माइखे दगी इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऑफिशियल अमगा पाव फोना बदा खोइ इंडियन एयरफोर्स की टीम अमना हारिबे इशु सि लोसन नबा हाबदि याम कन्ना ऑपरेशन चथरि हा ओहम दि थमलि असिगुम थोदो सि थोक्तनबा अमसो याम थुना असिगुम थोदो सि थोक तारगसु याम प्रोएक्टिव ओइना खोइगी सॉल्व तब ngamnaba इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमसो मरि लिन ऑथोरिटी माइखे दगी असि होननबा खोइ थौरांग तब दु मथौ तारि हाबदनि पलंजरिबा कैमरा पर्सन नक्सागलोना लालपाल इम्पैक्ट न्यूज एयरपोर्ट अमरमदा इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर चिपे मी कैसिंग नखु एक पिदुन थातर को सेरोल अमगी मतुंगिना एयरपोर्ट असिदा फ्लाइट ताब अपनी पाइखत की थबक असि मरि लाइनब ऑथोरिटी ना याब पिरकपदगी अमुक सर्विस हौख्रे हाइरि पुंखरा फ्लाइट सर्विस लेकिब मतमदा एयरपोर्ट असिदा पाइरकपा फ्लाइट अनि अथवा एयरपोर्ट थैदोखी अदुगा इम्फाल दगी पाइखिगदब फ्लाइट अहुम थेंगथखी हाइरि